IFM News. Police Report. Idol Dennis, good morning. Please come in. Yes, good morning Bernard. Good morning Ken. Morning, Happy, Dennis. Fiesta. Kadagitay kakailan tayo iti Lawag City. Ken happy double pay. Kadagitay mangwanggay tapag tayo. Idol Bernard. Kadagit no holiday no dagita dano ko iti nayon nga benepisyo. Sweldo, kadagitay mangmangged. Idol Bernard. Take note kadagitay employer alakit iti duty what is due kadagitay mangmangged to kastoy nga holiday iti weekend. Idol Bernard napasamak dito pamagkong iti ilitiding Ras Ilocos Norte gapo iti kina Bartek iti biktima. Idol Bernard namuan nga iti biktima na bibitinagang ni Harold Habab agtawan ti 37 nasawaan kaya nag-single kaya adan tilibing partner nga taga-barangay Kali Dingras Ilocos Norte ay din doon ati suspect ni Bernard Naknak Jr. nga agton to polo talo nasawaan agin tigmitlaing tindak kamat nga barangay. Iti investigasyon iti pulisya ti kabsat ti biktima nga ni Roland Naknak iti manarimaan ti panaginom da kadwa na ito yung biktima isang manang tiya pagtinganda. Si Mang Pet dito yung biktima Idol Bernard nga nakainom kahit hangag paanawa. Anawaan dito yung suspect dito yung biktima ngayon kaskas dilata nga agsiga-siga dito yung biktima. Nakapungtot ni suspect na pantibalay da na panangalay ti knuckle knife sa indugsol iti siket dito yung biktima kahit nagtagaba iti sugata. Naitaray iti Dingras District Hospital dito yung biktima nga transfer iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center iti Batak Ilocos Norte. Dinto nga iti suspect kahit kinameg dito responde nga kaming iti pulisya. Namuan nga dito sa kasaad dito yung biktima sa kanon nga interesado pa'y nagipilreklamo kontra iti nadakamat nga suspect at kabagyan damat laeng ken muna nga so iti arig na nagprovokar iti lugar. Isot na nga nagprovokar iti biktima. Okay. Nga nakainom mo ti ang pangas-pangas katay nga bata nakainom anawain dahan nga agpaanawa. Pinariknaan dan dato'y bagina ngim nakin life kimint no sa riso nga nasugatan. Idol Bernard pagsiyatan na saan unang napakaruan dati na nakamatata nga biktima. Iso mo naman minsan narigat ti agsiga-siga dumanon ti pagginuman nga nakainumen tanong kay kaka-level di jay inom kay adal nga duma nga na plaster pa lang Idol Dennis, di ba? Na plaster pa lang. Awam mo pa'y gulo ka day som amin ngim to no danumanan ket sa balit ugali na tay may isa day nakasag super power kada super saiyan pa kay din. High blood. No kahit mo nga mo hindi kinataot mo isang kapulpulapul mo. Painomem. Buwan mo ko ano pa istoryana. Super adunok at pa istoryana. Ngam sa balik kanya kata hindi binartek na kami ni Manang Joan kadeta naganan wine nyo dita ngay Adams ket awamet. Mas lalo mo nga nagka-baby na. Ay kasi When buong nga ti ubas nga. Di ba, men? Kasi, dati agbiag, ti tao, hanga dati makapatay, di ba, men? Oo. Itaklam mo, ayan nga, dahil makinigan ni Trick City, bugnay wine. Okay, so nga medyo ang kapugo damit din. Ana pa ay. Dati nga rin doon na, so nga, ti pag-inuman, masapong dati ispo, hangay paulo, ipabuksit. Correct. Inuman, hanudigit, hangay paulo. Ito ni paulo mo, isang doon din sa inyo pinagkinawatan. Usually, kasi nga eleksyon kiti, pagkapaan na kiti eleksyon na maminsan, Idol Bernard. Dati, haana, ni kasoy ti mayat, dati na banayad, haana, dati alisto ko na, damat. Okay. Isang ano, ginom kayo, matapol, sabay kayo ng mga rugi, tago na, pabada kayo iti level, ginom, ade mununan, si Marono, ada sos, Kadapay, agpangas-pangas ko naman, dati, bottoms up ko, kung kuna mo kasi, nagpakas, doon madamdaman ket na weng-weng.
Ay, Huwag apo, meron. So, Those were the days. Type of South painting, drink responsibly, drink moderately. Tapos saan nga mapektaran di jay desimbeng nga panagpanunot. Hindi kasi nga di pag-inuman simsim lang. Tano masobrang alcohol ti bagikit madimet na kwa idol apanan. Ito sa bali nga bangir, may sa iti pimusay, itay aldaw iti Sabado, idol Bernard, agabo, adato'y panakalmes, iti may sa nga lalaki, iti Banna Ilocos Norte. Ti biktima nga doon dopulot o pahat ng baro, nga taga Barangay Hilario, Banna Ilocos Norte, iti nakita nga nakadasay, iti karayan, nga napan nagkalap idol Bernard. Second, iti pamilya, dati biktima, adaan iti sakit nga epilepsy, dati biktima since awing, adaan dati epileptic, dati biktima, iso nga imatake siguro, iti na pa nagkalap, iso nga nalmes, idol Bernard. Nakita ti bangkaynan, ti igit iti karayan, na itaray pay iti hospital, iti Marcos, ngem sang nispal iti abiyag na, ket indeklaran Dr. Harold Ermitanyo, nga pimusay ti biktima, nga po ti asphyxia secondary to drowning, dati biktima, nga agtawin ti ket opat, idol Bernard. Amin adumet ti pamilya, nagapo ti sakit ng epilepsy, ket shot nakatayan ti biktima, sana siguro nakabilang isanakan iti baginatan na kuyag kalat ti jaya mo bayag, digad malmes, nawanan ti angis, dato'y biktima, idol Bernard. Ket adamat adagayam kasi na nga sakit ket dito, digiti bawal, digiti mapangkat danom kaday sa amin na pinapampay lang amin ti kakastoy isulat sapol da kajay. Nga ron, idol Bernard, siguro kahit mapamet, iso kayo liwanag, siguro kayo pastime dato'y biktima, ang ginamit mo, nga imatake, di mapantin mo pok dyan nga son tinakatayan na idol Bernard. So pamalagib na tamat, kadagitay ko dagitay adan di kaso masakit, alakit adan min agas mi dagito. Ada agas lang digit no ano nagan baybay andala taket. Datay baybay andala ta ada epilepsy na baybay andala tang aging ano dati friend nga nakitak nga istoryanan dati kabsat nan sa ada epilepsy na kat imakar da pay iti sa bali nga bus jay nagluwan at intulnog dala ta ti may nga bus DJ ada sakit na kasjay at marigatan da ataken mabuteng digiti naglugan so nga nakilugan dala tat sa bali imagine mo data nga maintenance met dagito no kwa di ba da idi papagasak met ada neuro gay no kwa iti kwa ti doktor dagito epilepsy ada tumtumaran naman lang kung aging ganang nga may kat DJ nga sige dangim no hang magapan no hang kublang medisina kita talagang agatake ito sakit nga epilepsy ti mas worst ket dati agman maneho ti kwa dati biktima ti pasyente isut makalan ng kwat disgrasya dati amutat tanga manager adamit kasi sakit na ito ba na epilepsy so carefully so nawen nung sitanad ken talaga met anat pa nag-atake na dati idol dance at makigtot tela takat kumayugyag latad ta apay anat mang trigger kada kwada awan symptoms ng sa idol Bernard lang no other inborn nga nakastoy mismo nga narigat nga makondijay nuhaan nga tayo maagapan dato nga klase sakit idol Bernard ngem maalay ti agas so medicine aging bagmet dagito nga klase ti sakit idol Bernard tagpuyiglik natan at dapat yung kaduami pamungkit sakmet dagito rin ti pasyen imbis ka sakti may taray si kamot tinang itaray kasi lang talaga makadry doktor gaya mo kulat kukuha buwan so masapol iti constant dati regular nga panag tumar iti medicine tapos kaya nagpa-check up magpa-check up hang self medication diket agpa-check up kada gitay specialista iti kaso klase sakit digitay neuro iti Dr. Losod iti nalaing nga agagas sa klase iti sakit. So idol Bernard may sa pimusay iti weekend agapo iti panakalmes iti iliti Banna Ilocos Norte. Idol Dennis Gabriel Alipio tatak Aremen.